knisja li titwielet mill-ġdid. Fil-messaġġi li l-Papa tagħna u Malta u jara fid-diffikultà li għaddejjin minnhom bħala knisja. Forsi bħalissa kollox jidher mitluf. Għalhekk il-Papa jsejjaħ għal bidu ġdid, tama ġdida, evangelizzazzjoni ġdida. Questa è la gioia della Chiesa, evangelizzare. U jsejħilna biex nirritornaw għall-eruq. Nerġgħu niskopru il-qalba tal-fidi, ir-relazzjoni ma' Ġesu u tħabbira tal-Vanġelu tiegħu lid-dinja kollha. La gioia della Chiesa è evangelizzare. La gioia della Chiesa è evangelizzare. La gioia della Chiesa è evangelizzare. Il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Wara l-qtieħ ta' qalb f'riġlejn is-salib, hemm il-ferħ tax-xandira wara li jiskopru il-qabar vojt. U jagħmel ukoll appell għall-Knisja f'Malta biex il-fidi tagħna ma tkunx mibnija fuq id-drawwiet tal-passat, imma fuq fidi li tinbena u tiġġedded fuq il-laqa personali ma' Kristu. Dan għandu jwassal għall-Knisja li toħroġ il-barra miċ-ċirku tagħha, li ma tibżax. U dan għandu jwassal għal toroq ġodda ta' evangelizzazzjoni. F'mument minnhom, il-Papa jagħmel appell ħelu biex id-Djoċeżi ta' Malta u Għawdex jaħdmu u jevangelizzaw flimkien. Aħna bħala komunità teżori fil-Knisja u għall-Knisja. Non dimentichiamo questo, no? Di San Paolo VI, quella frase. La vocazione della Chiesa è evangelizzare, la gioia della Chiesa è evangelizzare. Non dimentichiamo più quello, è la definizione più bella della Chiesa.